Amen and amen, amen and amen. We have just read from the book of Psalms 18 from verse 1 to 31, the book of Prophet Amos chapter 5 from verse 1 to 17, and then we also read from the letter written by Jude. There is no chapter, it's just verse 1 to 16 where we have just read this morning. Let us pray. God Almighty, our Heavenly Father, continue, Lord, to go before us and to make our hearts get warm when you speak your word unto us, and make us, Lord, joyfully receiving this kind of fellowship and dining together with the holy ones around the table where we are being fed with the word in which Jesus said to the devil when he came to tempt him to say, turn these stones to be bread and eat. And Jesus says, taken from Deuteronomy, that a man cannot live by bread alone, but by all the words that proceed forth or that come forth from the mouth of God. So now we want to live, oh God, at this hour, feeding ourselves with the word of God. This we pray in Jesus' name, amen. Thank you very much at this hour. We really appreciate bazalwane ekseni. Kwekuqala nje angiqale ngekuthi bongela kini bazalwane imikhulewo yenu umtimba lona wenyama uyakhathala. Kuhle kudinga ukuthi uphumule, uthole tithabo, uthole imijovo, uthole ama-drip, ube uyavuka zoba bababs. So ke bazalwane ngiyabonga kakhulu your prayers, your love, your fellowship, even your calls, your visits and everything. During the time that I was admitted in hospital at Zulwini Private Hospital. So now I am full of vigor. Yes, I really appreciate and thank God for the work of the doctors, the nurses, and all the people that are working in hospitals or in clinics or whatever. And I want to say also thank you to the members of my parish as well as the worldwide church. And I also want to thank my family for being there with me and taking care of me. Yes, I want to say thank you. It's so great for me, my friends, my loved ones. Yes, I really appreciate that. Even my Ashtikin Nomkosi Zulu. Yes, she's always there for me, and I really appreciate your leadership and your admin, Magazulu. May God bless you for us. Amen. So namhlanje na ekseni bazalwane sibuka nayi incwadi ya Jude lebhalwa nguJude. Kodwa na ke before sibuke lokho sibone na Peter Masiza. Peter Masiza lesithi sivatwa ordained to priesthood in 1877. Waba ngumpriest in the Anglican Church, and he went to serve laphayana eTranskei. Waya Kostomo, and siyeva ukuthi he organized he did a well-organized work in a parish life, and he was a priest that was a cut above the cake, if I might say. Indlela lasebenza ngayo siyeva kwekuthi kunetinto, he was patient in his encouragement. Kunakaluleka bazalwane, and he was stern in rebuke, and and he was this and that. So siyabona kwekuthi the qualities of being a priest bekahleli etiwakhe. Nathi siyathandazela kwekuthi sisabitelwe kule nkonzo uNkulunkulu asibitele kiyo, simane siyente ngendlela lenganawukhupha abazalwane, lenganawugila abazalwane, ngoba noma bayaqhubeka noma bayagileka ngenxa yekwenta kwethu bathola iswati, kodwa still uNkulunkulu
will be saying, let it inqaku dam, lena inqaku yam, le ngiyithandzako. So ke bazalwane asibaqapheleleke bazalwane ukuthi singenzi into leti tawubalimata ngoba uma ngabe singilesitsha lesikhethekile, we must be very careful ukuthi sithiphatha kanjani, ukuthi phatha kwethu kungendeka kulimade bazalwane ngoba uNkulunkulu angeke abayekele nase bahamba banathe ematiya ngathi bahlala bakhatha indzaba ngathi batoluthola Swati. Kodwa ke nathi asingabafaki kulesilingo so ukuthi bakhe letindzaba ngathi baze bathole iSwati ngenxa yethu. So angisho lokho nje ngalo mpriest lona nangale tifundo lezi tifundile namuhla kumbe lentawukhuluma ngalo. So lana sibona umpostoli ngitawusho njalo, umpostoli Jude ubhala le ncwadi is about contending for our faith, kulwela kukholwa kwethu. And sitawubona ke nesizathu kule ncwadi sokuthi yini le nto Jude wabhala le ncwadi. There was a danger lebese ikhona leyamprompta ukuthi akabhale le ncwadi kahle lona bethiwa nguJudas, kodwa nake ngenxa yokuthi ufuna ukuhlukaniswa nalo Judas Iscariot wasekuthiwa nguJude, so that atawehlukaniswa empeleni baningi nalabo Juda labakhona lapha eBhayibhelini baze babalwe ngiyabona babe bo6 balapha ku6. Kodwa nalo Juda lona ngilona lesifunda ngaye kuMatthew chapter 13 verse 55 la kubhalwe khona ukuthi, is this not the carpenter's son? Is not his mother called Mary, and his brother James, Joseph, Simon, and Judas? Baputa uthi Jesu akusiyo indodana yembathi lenkulo lebe kuJosepha unina kuMaria bomnakabo, akusibo yini naba bo James, bo Joseph, bo Simon kanye na Judas lo lesimbita ngaJuda. And aphinde futhi avetwe lapha kuMark chapter 6 verse 3 nakhona kuvela kungumbuto ukuthi, is this not the carpenter, the son of Mary, and brother of James, Joseph, Judas, and Simon? And are not his sisters here with us? So they were offended at him. So ngithi angikufunze nje lokho ngafishane kwekuthi this Judah lemkhuluma ngaye was the half brother of Jesus Christ, or was the brother of Jesus Christ. Now the half brother, you must also recall wekuthi the father of Jesus Christ biologically is not Joseph, but is God. He's the son of God. Joseph becomes the foster father to Jesus Christ. So then these ones are the sons of Joseph. Like Abatola, Mary, Labo James, Bo Joseph, Bo Judas, Bo Simon. And yeah. Now, the ground now is almost clear. So uyabhala ke Judas lana. Sengishito ukuthi nanti Judas ngisho ukuthini. Uyabhala ke Judas okanye Juda. Labaye batothanda nti Juda. Unakabhala Juda ubhala uthi asikulwele kukholwa. We need to contend for our faith. Kukholwa kuyalwelwa kukholwa, sikulwele bungwele, sikulwelelani, sikulwela ngoba la uyasibhalela kwekuthi sekukhona labanye lasebangene ngekunyelela ebandleni. Ngobe kukhona labangene ngekunyelela ngverse 4 ebandleni. Imibhalo kade yasho ngabo bantu kade yasho ngalabo bantu ukuthi bamiselwe ukubhujiswa ngaphakathi, abamesabi uNkulunkulu, sebaguqulele umusa wakhe bawenta siyalu, sebugwadla nebuphingi, baphika Jesu Kristu inkosi yethu lekunguye yedwa umbusi.
bangene ngekunyelela ebandleni. Kuthiwa ke labantu laba baphika Jesu Kristu. Andike umbuto utawuthi kanjani? Uyasivetela ke lapha 2 Timothy chapter 3 verse 5 uthi bayawuba nesimo sekumesaba uNkulunkulu kodwa babe bawaphika emandla abo labo ke ubakhweshele. That is 2 Timothy chapter 3 verse 5. Ukhuluma ngalaba lesemfunde ngabo ku verse 4 la kuJuda kwekuthi ababesabi uNkulunkulu kodwa banalesimo. Na umbuka lo muntu unalesimo the fear of God. It is not in his or her blood veins. Uthi ke asibakhweshele labo ngoba sebafake bugwahla, bafaka buphingi, bafaka into letinengi uze akhuluma ngato ngalapha aqhubeka lo mbhalo uphinje lanto khona ukuthi ngithi quickly ngifike khona la khona angifuni ukukhuluma into lengithatha isusela enhloko yami kodwa nangikhulume into leti lapha embhalweni kwekuthi labantu laba babeyinkinga kangakanani kuthi sebaguqule indalo bayenta ngalokunye kuthiwa besilisa sebalalana bodwa nebesifazane lento lena kuthiwa lithi laNkulunkulu into leyimbi kakhulu lena leyentekako yentiwa ngilabantu labangene ngalolu hlobo ebandleni la Kristu. So ke letinto yes asemfunde nang verse 10 kodwa labantu bethuka noma yini labangayiqonzi kahle kanti letinto labativa ngekwemvelo yabo njengetilwane tesiganga ngito kanye letinto letibabhubhisayo maye kubo ngobe bahamba ngendlela yaKhayini bagijimela ntononono. So ngicela ukuthi ke ngingangeni kakhulu kodwa nje utakufunza kukhona la lokuthi bagubhule indalo base bayenta ngalenye indlela. So live la uNkulunkulu lithi labantu banesimo na umbuka ngisho nekukhuluma kwakhe ukhuluma umuve kani akukho kumesaba uNkulunkulu uwaphethe lamaqiniso but akawaphili uyawakhuluma lamaqiniso but akekho la ku-DNA yakhe yakamoya akhulume kube kungaphenduka abantu kumbe laba lakhuluma ngabo yini Mateyu chapter 7 verse 21 or vice versa kwekuthi batawuvela bathi Nkosi asishumayelanga yena sigqokanga amadimoni asifundisanga sikwentanga lokho athi Jesu dedani kimi bendiba lokuphi angizange senginati ngoba banalesimo sekumesaba uNkulunkulu kanti bona kahle bawaphika lamandla uthi akhona amandla kaNkulunkulu lakwathi kumgcina umuntu labanye bathi nabatokwenda leyo mikhuba yabo leyo bakhulume ngama relationships kwekuthi lokhu kubudlelwane kunjanjanyana basho benda lawo manyala lafanana nalawo live la uNkulunkulu ke likubeka ngalokusobala kwekuthi lokho kuyinkohlakalo iGomora neSodoma yabhubha noma sekungashiwa hayi kwenta ukuthi babarepa ngaphandle kwesizathu lokusalako lena inqithakalo lengavumelekanga ngekwemibhalo yaNkulunkulu ngeke ngize ngeke nginciphethise kuloko noma kukhona lokumvisa buhlungu noma kukhona lokunjani but lokusalako live la uNkulunkulu asilikhulume nje linjalo liphume lithi gamjuqu empilweni yomuntu. Now uyaqhubeka lapha eJuda uyayiveta ilenye into lekungiyona ngicabanga ukuthi ngitawugqila kuyo ngibese ngiyema thina kakhulu letinto letivelako but ngifuna nathi izinto letinzathwana lekativetako ukhuluma lapha ku verse 11 uthi maya kubo ngobe bahamba ngendlela 1
yaKhayini. Number 2, bagijimela ekwedukeni kwaBhalamu ngenxa yemvuzo. Bahlubukile ngenxa njengaKora nabo babhubha. And lana le tintfo lelive laNkulunkulu litibutsa lisilethela tona. 1, uma ngabe sifunda Khayini, sifunda ngaye kuGenesis ukuthi emveni kokuba Adam bana Eva bone bahle kulesithelo sono sangena. Uyabona good disobedience. I-disobedience ilapha yodwa ayibonakali kumbe injani, kodwa the moment uqala kudla noma kwenta lolokuthiwa ungakwendi kungena sono longasiboni. Ubona wena le fruit, wena ubona lolokubonako, uthatha lolokubona kuhle lolokubonako, lento la kuyo kune-spirit lesithithe lesibeka singena sigijima kuma-blood vessels, gijima ku-spiritual life sakho. So ngekudla loko kwagijima ku-DNA ya-Adam na-Eva, kangangoba kwaze kwayokwehlela kubantwana. Bantwana bathola into lebegijima ku-DNA yeyise nenini, yehlela kubo labantwana. And-ke lapha-ke sekukula bantwana kwakuthi bayafuna inibona kuqhubeka nalento noma bayayikhatha leyo nto leyo. So siyabona ukuthi kukhona kukhatheka kwe-DNA yesono noma yesiqalekiso uma ngabe sibuka Abel, futhi kukhona kuqhubeka masibuka Khayini. Kodwa-ke asade ukuthi how long, because lo uyakhala ukhalela impindiselo ingadi yakhe ukuthi mnakethi lo ngento enje naye akenteke nje. Lokuthi noma kukhathekile kodwa umuntu lophelelisa umsebenzi nguJesu, ngoba yaJesu ingadi imemetela insindiso hayi impindiselo. Kwathi noma ngabe tinto ungatenda utawutenta tingapheleli uma ngabe Jesu angekho. Uyamdinga Jesu empilweni yakho lokophelelisa umsebenzi, ngoba kulunga kwakho ngokwemvelo kuhamba kube nawo ema-hiccups here and there. So-ke lana siyambona-ke Khayini analo mnakabo betakutonikela. Khayini ngumlimi, lo Abela ngumfuyi. Beta-ke batonikela lapha. The issue is not about vegetables or animals. The issue is all about faith. Kwekuthi lento nawuyenta kukhona yini kukholwa nemuva kwalento loyentako, noma wenta i-religion uqhuba inkolo lokuyinkolose. So-ke lana siyabona kwekuthi uNkulunkulu usitshengisa umuntu lone-faith nemuntu lone-religion. If-faith, it talks of a relationship, a healthy relationship with God, a healthy relationship with one another. But i-religion iqhuba simo sekwesaba uNkulunkulu, kodwa na ube waphike amandla ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuhlanganisa letintfo leti kwehlulako wena. So-ke lana siyabona ukuthi beda batawunikela, and uma batonikela uNkulunkulu wakwemukela kwalo wangakwemukela kwe-religion. Ngithi-ke namuhla angikhulume ngigcizelele kuKhayini, ngoba sinabo boKhayini, sinato situkulwane saKhayini ebandleni laKristu nanamuhla, bantu labaqhuba i-religion. Uyabona ngesikhathi sekubanjwana ngetihluthu kubamba iminikelo, uthenge ini ngeminikelo, sekukhona abantu lababamba umnikelo ukuthi ungenti umsebenzi lekufuna uwente ebandleni, uthi uhleli lapha yena kuthiwa lokhu kunikwe nabo ukuthi abente lo msebenzi. So uhleli lapha wena sowube buka umsebenzi, ungumfundisi senguwelo usayine amasheke, noma lo wenta lento yabo EFT senguwe lo umelapho. Kanti phela yeka delegate, ungumshumayeli khwesha kuleyo nto leyo. Lokho ukubheka kuleli zinga la Khayini kwekuthi wena ubambe nje uqhuba inkolo lete tithelo letingito sibili.
tinto atenteke kahle kodwa na banike bantu bawente umsebenzi ngendlela efanelekile. So ke lana sibona Kayini uyeka uyanikela kodwa le nhlityo yakhe ayikho la, itingodlile leti ngitona titinto tifanele ukuthi nanato nakatonikela atinikele lokufanana nenhlityo yakhe nekholwa kwakhe kuNkulunkulu. So ke wakugodla lo uma ngabe siyaworshipha uNkulunkulu noma siyothandaza noma siyoshumayela noma siyonikela noma siyohlila sonke noma siyentela abantu ini, asikwente lokho si-full of faith, sigcwele ukukholwa, hayi kutentisa, hayi kutiveta umlomo. Kanti ngala kunempilo yakho lenye loyikhubako, kunebhizinisi yakho lenye loyiphushayo. So siyabona ukuthi uNkulunkulu uphambene nebantu labakolose. And ngithi namuhla ngingakasuki la kuKhayini, thandaza umqele uNkulunkulu. Kukahle sawutile ebandleni lencwadi yaJuda beyingabhalelwa ema-theologians okanye ama-scholars, kodwa yayibhalelwa the daily worshippers, labazalwane labethe enkonzweni ngemihla batokhonza lo Juda abaxwayisa-ke kwekuthi la ebandleni sekukhona lokungenile, qaphelani nikulwele ukukholwa kwenu. So uma ngabe uyeta enkonzweni, check yourself kwekuthi unako yini kumesaba uNkulunkulu. Uma ngabe kunetinkinga lonato, talk to your pastor or your reverend or your spiritual advisor. Kwekuthi uyathi mina nginenkinga, ngiyaya esontweni ngiyayi-attend inkonzo kodwa ngigcwele kwesaba emoyeni wami, empilweni yami. Ngiyaya kuyokhonza kodwa ngigcwele kudawutha emoyeni wami. Ngiyaya kuyokhonza kodwa ngigcwele tinhlupheko ngama-troubles empilweni yami. Fear, doubt and troubles. Kukhulume lokho utawusitakala, ngoba uma ngabe uta ebandleni tokhonza uphinde uphume uhambe unaletinto leto tingakalungiswa, uthi donsela siqalekiso, uthi donsela luswati phambi kwaNkulunkulu. Musa kuta enkonzweni uphinde uphume umloku, uphume wathole ema-fears akho, ema-doubts akho, ema-troubles akho. Bani na ufika lana ufanele nami nangifika lapha esibhedlela, fike kukhale imjovo, kukhale ema-drip, kukhale yini nathi amaphilisi kube njani, umtimba ubuye uphile, uthi ube sengagiya ngenta yonke into ngoba sengitholile lusito lebefanele ukuthi ngiluthole. So-ke nawe dani na uta enkonzweni utawukhonda, ungaphumi enkonzweni umlolongiko noma ngoba wangena umlolongiko wangafuna ukuthi udilwe nema-fears nema-doubts nema-troubles akho, utawuphuma worse than that. Kwesibili sibona lapha sivetelwa indaba yaBhalamu. Ebandleni siyayalwa ukuthi kunebantu labangenele inzuzo, kunebantu labathi nababuka libandla babona ukuthi kukhona lesingakuthola. Balaam sifunda ngaye encwadini yaNumeri, Numbers chapter 22, ukuqhubeka nayo, kwekuthi waqelwa nguBhalaki ukuthi akekho tomqalekisela bantu baNkulunkulu. Ngithi angikhulumi nema-scholars nema-theologians, angifuni beze nengijaja, ngifuna ukuthi lilalele imessage namuhla. Wasuka Balaam ngenxa yekuthanda imali, wafuna kuya le, kodwa nakulo kwekuqala kulo kwesibili nasebenta abaphethe imali baphethe inini batomtshengisa, wasukuma uhamba, ingelosi yaNkulunkulu yamvimba endleleni, yathi ube imvimbe kodwa na wangafuna ukujika, wafuna ukuthi aqhubeke aye le ngoba afuna kuyothi izuzela lokuthide. Nakafika le nathi uyakhuluma, beyakhuluma sibusiswa ngoba lokubusiswa nguNkulunkulu akuqalekiseki, noma ungabuyela etinyangeni ukwenteleni akuqalekiseki as long as kubusiswa nguNkulunkulu. Wathola ukuthi kumatima akwenteki, nakathi uthi ukhuluma siqalekiso phuma sibusiswa, khuluma siqalekiso, uNkulunkulu akuguqule kona lokho
noma ungakhuluma nabo usiqalekiso kodwa le ku-destiny yakho ufika sekulenda sekusibusiso lokho kodwa wena ukukhuluma kwasiqalekiso la kufika le ufike sekusibusiso. Lana-ke siyafunda ukuthi ekugcineni kwako konke Balaam wabe sewuya-advisa u-advisa Balak kwekuthi yewe thola tintombi letinhle buka kunethi intombi letinhle la utithole utilethe la unendiselane and then ubese ubiza labo nkulunkuluwana lapha kuthi kukhonto bona nawente njalo labantu uNkulunkulu toqabana nabo nathi ngeqabana nabo babese bayaqalekiseka into leyenza ukuthi umzalwana aqalekiseke kwekuthi sewuqabene naNkulunkulu. Uyayibona lento yesifazane nalento yekukhonta letinye tinto ingqondo yakho the moment iqala kumdawutha uNkulunkulu usho ukuthi sekukhona lokunye lokungqono khona lokunye leseyibona ukuthi ayikukhonte kunalo uNkulunkulu lobe umkhonta ayithola. So ke lana siyambona Balaam uletha a very negative and a deadly advice to Balak concerning bantwana bakaNkulunkulu. Namuhla ekuseni ngithi angikhulume nabo Balak nabo Balaam labaletha ema-advices libandla laNkulunkulu linjena nje kunabo Balaam ngoba bafuna ukuzuza labanye bafuna ukuzuza imali bafuna i-recognition kwawuthi mina umfundisi uyangithanda mina ngiseceleni kwemfundisi mina kunjanjanyana kujime kube nguye lo supporta nje lo mfundisi ngetimali sizathu nje ufuna ukuba seceleni kwemfundisi and the day umfundisi atomtshela ukuthi urongo lokwentako baqabeleke nalowo mfundisi loyo. So ngithi namuhla sinqamuke spirit sabo Balaam sebantu labafuna inzuzo uma ngabe batokhonta uNkulunkulu ukuthi mina ke ngitabe semtholani mina ke ngitabe semanjani mina ngifuna umshado mina ngifuna umsebenzi mina ngifuna ini bantu betha ethi inkonzweni ngoba bafuna lutho kanti enkonzweni kufuna ute ngoba utokhonta uNkulunkulu njengoba ngiqale kanjalo ngathi Cain he was a religious person whereas his brother Abel was a person of relationships, of faith. So, yita enkonzweni ngoba utohlobana naNkulunkulu to fellowshipa naNkulunkulu nebazalwane ungeteli inzuzo number 1. Number 2, and lokunye lofuna ukuqaphela uma ngabe weluleka abantu labasethinkingeni noma lababhekene netinto ubeluleka kanjani imindeni iqabene kanjena nje emabandla aqabana kanjena nje sizathu kunebantu labalulekako beluleke kabi labanye bantu bagcina nabantu bangasabukani labanye bathula nethi propheto lethi kawamba tidala qabana ebandleni wegcina lemfuna ukukhuluma ngaye ngibese ngiyavala Kora sifunda ngaye kumbe ngingakasuki nje kuKora angisho lokwekuthi kumqoka kuphenduka uma ngabe uvalive laNkulunkulu. Kora lona ngilomunye lesifunda ngaye lapha yana encwadini is it Exodus chapter 16. Let me quickly check ngaze ngikhulume manje. Exodus ngisifunda ngaye Kora nebalingani bakhe bathi wena Moses you are taking too much akusho ukuthi sefuna utende inkosi lapha usibuse wendeni loka naloku yani bakhuluma yes it's chapter 16 bakhuluma kabi ngaMoses banyembenya i-authority ngingathi banyembenya bogonsa ngoba ubantu bayasabasibabukele bangabuki la kukhona abantu labangafuni bogonsa labangafuni bashumayele labangafuni bafundisi athi lo muntu angayifuni lento kuyihlonipha la ababuka lokunye le kuthi wena awuhloniphi inkosi awuhloniphi bani wena uyakwenta yini lo lokufanele ukwenza kungentaka right lo lokushoko but wena ke qala uthi Jesu qala ususe nalulugodo loluvundlela esweni lakho embokuba uyosusa lukhophe lolusesweni lemzalwane wakho kunebantu laba kumatima ku respect the authority that is near them kunebantu
kuyatima kurespecta abatali babo bajaye korespecta abantu labane borespecta abafundisi babe bafundisi kanjani angisho ukuthi ku-wrong but ubentelani naba laba ladutane nawe yini lo bentela bona bakubona so-ke Korah he was a prominent man and beyangibona Korah kodwa alambukela nakuya kwaMoses anganetiswa ngiloku kwakhe la so namuhla bazalwane uthi angimemetele inguquko uthi ke uNkulunkulu uthi ke Moses uyokhala kuNkulunkulu. Moses was a very great political man. Ngaba ka religious ngabe nguphi kodwa uma ngabe sikhuluma ngepolitiki sikhuluma ngaMoses lokhambe wayomelana naFaro kwakhishwa abantu eBhilini. Namuhla ngasikhuluma ngepolitiki bathi khweshani makholwa epolitikini. Ipolitiki iqala laphaya. Ipolitiki nasikhuluma ngekukhululwa kwabantu sikhuluma ngekulungiswa kwezinto zabantu iqala la endlini yaNkulunkulu. uNkulunkulu lothi let my people go. Bantu bama bakhululeke. Uma ngabe sasikhuluma lokho hayi bafundise ngikhuluma ipolitiki phumana epolitikini ipolitiki yethu nikayentanga ipolitiki ningakholwa nekholo ningamesabi naNkulunkulu. Ipolitiki yabantu labathi akwebethe lofako kodwa abantu abaphile abantu abanetiswa ngokwethi idingo zabo laba labathi ipolitiki yabo kusho ukuthi igebengu eqala tegcina tebathi imali kuthiwe lapha kunikwa bobani tikhwabanise uNkulunkulu ipolitiki ngeyakhe ngoba uyenta in a way ukuthi everybody's needs are met, and that is what we call a kingdom whereby everybody gets what he or she needs at his or her level. So ke uyaloke lapha Korah ulwa naMoses njalo senchitho nje ukuthi bengumuntu lomkhulu anamaphoyisa anamasotsha nako konke bengasho Moses ukuthi mthubulele loKorah lo bengasho Moses ukuthi akaboshwa aye enkantolo bamthathe abayise enkantolo kodwa Moses as a leader, Moses as an authority wathi ukuthi ukhona uNkulunkulu lokufuna ngiyokhala kuye inkantolo kubopha labantu noma kubashaya labantu ngeke ngiside kodwa kukhona lengingaya kuye ngiyobaqeba wahamba wayokhala kuNkulunkulu wathi uNkulunkulu lalela la Moses hambani ubanika ukuthi abahambe bokwenza incense laba bona kuzana abahambe nabo bawuvuthisa incense ngiyamfuna lo nakuzane lo verse lapha la khona ukuthi lo Korah lapha kwavuleka umhlabathi wamentwa noma mbuke njani bazalwane ngiyamfuna la khona bamelana naMoses bathi laba sesiyadinwa thina kulento le wena Moses ungathi utiphatha kakhulu udenta inkosi lapha ediwethu kuthiwa ke lo Korah lana kanye nebalandeli bakhe babhujiswa kwehla umlilo wabadla one time uthi uNkulunkulu Moses khwesha labantu khwesha kubo uthi Moses asambe siyonikela basho laba hayi thina sitakwenza kahle ke sitakwenza kangcono kunaMoses ngoba khona abantu labajaka kuyofuna kwenta into letingakafanele tentiwe ngibo thina nje lapha kuleli bandla kunezinto letiningi letendekako ngisho negospel livangeli ukuthi kufanele lifundwe ngibani kwekuthi bani kufanele enteni kukhona and na ungabe ungekho lapho khwesha musathi fake into lengasiyo yakho hamba uhlale phansi umkhonde nje uNkulunkulu ngishanyela labandlela umkhonde uNkulunkulu ngeqala emakhulu umkhonde uNkulunkulu kumbe ngifunda sifundo khwesha kuloko ngakufuni uhamba uphiya kuyodidizela lapha e-altar i-altar lingasilo lapho khwesha lapho now Moses wakhala kuNkulunkulu wathi kube akhale kuNkulunkulu wamuva Moses wathi khwesha Moses ngifuna kubashaya laba manje ngibabhubhisi wakhuluma uNkulunkulu audible in a loud volume uyabona abantu abaphethwe i-excitement yabo abamuva nekumuva bona bathi ubeva lebhujisi wathi utiyabhubha ke lo Moses namhlanje iyaphela ngale authority ya Moses lalela i-authority ya Moses ayiphela i-authority yembishop i-authority yemvangeli i-authority yemprofeti
i-authority yemfundisi, i-authority yemshumayeli, i-authority yakhonza ayipheli kude ukuthi kuyaphela ngaye namuhla. So lana uthi uNkulunkulu khwesha Moses ngizovulela imbambayi labantu labo. Uma ngabe sifunda Isaiah chapter 55 verse 6 uthi funani simakathe asele kutholakala nimbite asesejude. Lokhu sitshela ukuthi uNkulunkulu uma abakhuluma asimfune ngaleso sikhathi. Ngiyaphikisana nebantu lapha labafunda livra kaNkulunkulu balifundele nje ungathi bafunde inovel. But hey Jesu wabashaya ethempelini. Nithi cha bazalwane fundani lokubhalwe laphansi. Lithi livra kaNkulunkulu Jesu wagubunqela ematafula waluka isiswepho. Weluka isiswepho wagubunqela ematafula wakhipha itilwane esontweni. Jesus was alarming them. Well, should you be stubborn? But this was a caution to say, balekani nyalo khona lokudala. uNkulunkulu uhlala njalo asinikeza i-caution. We must listen to our conscience. We must listen to the Spirit of God. Uthini uNkulunkulu ufunani manje uNkulunkulu? Ubese uyaphangisa uthi funani simakathe asene kutholakala nimpite asesethude atoni phendula. Kodwa bokhora nebalandeli bakhe abazange bamfuna uNkulunkulu. Bakuthatha nje uthi into ekudlala lo. Namuhla semfuna kuthandaza. Kwekuthi bazalwane uNkulunkulu has put authority over us. Singabefundisi, God has put the authority kuleli bandla lethu lembishop ukuthi kube nembishop. Kube nema-members of chapter, kube nabo archdeacon, kube nabo rector, nabo priest in charge, kube nabo assistant priest, kube nabo deacon, kube nebashumayeli, kube nabo bonsa, kube nabo bani, bo Sunday school teacher, bo MU leader, bo bani bani. Uyakuhlonipha yini wena lokhu bekela eti kwakho? Labanye behluleka nje ukuhlonipha lama-guilds. Ngabe ba-Sunday school uNkulunkulu ukuhlonipha be-youth behluleka ukuhlonipha i-MU iyehluleka ukuhlonipha. Kodwa seyigade kuyobuka labanye ukuthi wena uyahlonipha wena awuhloniphi. Uyahlonipha yini wena? Uyakwenda yini lokhu khulunywa ngilo noma uphele kunyembenya baze besabe wena uthi siyamesaba lo mfundisi lo, siyamesaba lo Gonzalo, siyamesaba lo bani lo. uNkulunkulu has called us and put authority over us. Lokunye nalokunye akusiko kwethu. God will deal with the authority lengasikahle. It is not for us. Well, sifuna ukudila naleyo authority. Let's just leave it in the hands of God. uNkulunkulu utawubona ukuthi Moses uyangena eKenani noma cha. KwaNkulunkulu lokho akusiko kwethu kweuthi sibe simnyembenya Moses. Kodwa na Moses usestandeni kaNkulunkulu. Let us pray. Babe lolungile sesibongile Nkosi ekseni. Sibonga kusixwayisa Nkosi ngale tibonelo ukuthi ukhona labangena ngekunyelela ebandleni. Bangenela imikhuba lethide. Usibitela Nkosi ukuthi asikulwele ukukholwa kwethu. Kune danger lekhona uma ngabe simakholwa singethi kunaka boKhayini labasebandleni. Singethi kunaka boBalaam labasebandleni. Singethi kunaka boKhora labasebandleni. My God and my Father, siyathandaza babe egameni lika Jesu. Nalabanye ke Nkosi labavele nje basuke badume umdumo balandzele labangakwadi. Siyabona ukuthi Khora wafa nebantu labanene just because nje bebalandzela yena bavumelana naye. Siyathandaza babe egameni lika Jesu ukuthi sisithe Nkosi silibandla lakho. Si acknowledge your true leadership in all aspects of life. Lokunye nalokunye Nkosi sikunikele kuwe lesingakuva sikubuta kodwa Nkosi singabi nakubamba emagqubuna kulo kodwa Nkosi kunaloko sikuyekelele etandleni takho wena lohlulela ngekulunga. Siyathandaza babe labanye bethu bayagula, labanye bethu basematilongweni, labanye bethu ngenxa Nkosi ye-authority baba wethu namandla onke, labanye ibathathe yayo babeka yayo bafukamela lapho. Kodwa Nkosi siyathandaza ukuthi sisathandaza namhlanje Nkosi kulomzuzu thumela Nkosi umkhululi akhulule Nkosi imimoya yabo
ba ubente Nkosi babe ngilaba khululekile impela ludumo nemandla nebukhosi kuyawuphindela kuwe Jesu ngokwana ngonaphakade. In Jesus mighty name, Father, we pray, amen and amen. May the good Lord continue to watch over you and bless you. May he make his face shine on you and be gracious to you. May he look kindly on you and grant you inner peace, such that the peace of God that passes beyond all understanding will continue to keep your heart and your mind in the love and knowledge of God and of his dear Son, our Lord and Savior Jesus Christ. And the blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit will remain with us all now and forevermore. Amen. Thank you bazalwane. Ni sibusiso lesimangalisako. Your comments, labanye they don't comment in writing, but I hear them calling. Labanye nangihlangana nabo kuyangibusisa, kuyangakha, kuyangikhulisa ekumkhonteni uNkulunkulu. uNkulunkulu ke akubusise nanoma phina lapho ukhona khona. And please do share this to others. Kumqoka kakhulu lokho bazalwane, kuhla lokho kwakamoya lesikudingako lokufanele ukuthi masikuva sikuhle ubese kuletha impilo yethu ingafanani na before. Amen. Be blessed bantwana bekhaya. Amen. Babe lolungile sesibongile babe egameni lika Jesu Kristu eNazarethe. Sibonga Nkosi lo musa lomkhulu kangaka lozosendele